Tingin Tresco, Tiche, Kenwa. Kenwa. Liban, San Antonio, Texas. Mijn met nog wel als gezegd pelching, Sui kaksekin katke. Ik was heel ziek pelching, en zeer schijf in de akula Paing long gas mol like pelching, Kedien pel na kadi mutawauk. Dan wana pel na kewa, namnas. Like, share your life gas lowos sa kipelching. Wana tamlay chilen ta kalamia met na kay walas ko siya in wipe. Taka long. Paing kom met las ko siya. God bless you, your family. Na wipe ngor shingan kadin wi ngesepa kun nigel siya kamenan. La kum taka yawe. Kum taka yemen wikut. Kulo malap. Na wala tigin pelching am tak share. Nakada flok. Tingin mo fa Well, kewo. Mo. Wala launching kat lat mo jun wan singe. Nan we kom share win va. Share friends. Share. Ang adinge. Kedin pel nakataka usia unin sang kesla. Natoko yang gada sumne Kenwa. Narol. Tingin Tresco chat. Meta mo chilil fat yan singa no. The safest city in America. Safest city in America. Kulong malap. Launching kat. Well, met pataka wikat ngay. Met lash. Kulong malap kart luman. Paing kum show luman. Like, shared, tell life cast lowosa. Belgian na tikinil tari ke share lala. Nakadesum na kya unsukong Well, na sikta sikpelan lak ngan kan share yan ki network laga. And I'm nash kada kafe comment no man dikiya akay kat kashi lang. Kasreacng. We got yeah. Na ako labe na ke malitilal tikino. Evinash comment gum gerala na input lo man ali yok pepe na ke maliktuta. Wana kalimia ketustea. Marichingan daga ke look sapta che fos on eat course na galing awul. On eat course na galing awul. Kaksak na singkat siya molela. Kaksak na singkat siya molela. Pangin siya na ke Sanri Week na phone singa pa Pahluh Lun Sie Papa. Kada daga usia slide si back kalimia to. Ina kalimia na ingin akong hikesta pa paltuman ako lapen na kepela. Tangin na namas like, share, life gas lowosa. Sui kaksakin gat kemo lash met lash kusai. Wine kum show loman. Pang a season of joy and peace. Lang siya. Engan. Tingin Tresco. Yeah. Tal na makulang gat fresh na mit. Well, the one boy. Look at the seguidor singe. Kaya katyo kung sukwa. Tingin. Vers na mit.
Well, wana nga kalamya, kada sumner altikin treskal, Ken Washington, Elen taga, Rala Proin, kaksakin God, metigat fashna medo. Aratikin bel, kada usut pel nasyum. لو ملاب ولو شيك Alle kaalam pushem, kulong malap. أكشكين قاعد قال أن باين كوس نكوي وما second la pellan wikut ki pelsingeya أكشكين قاعد كلو كي ngakain wilal nam nistel lipanin kain takka kadin kain samsam kin malututi maasngeya naashtuman alle yokshibe naknastikiye ka clickiye like share ki magat matayang nakeya kashikat mutawauk inkain kolkat ki pray inkain gestat kani lasr second la magatashke kulo malap na sum kat papat masin kasraw kat kaksaken kom sulpe tafel mo laskelen simsing ki katanin sien nekes nakisuste las nakisarapsi somla kumakin si wikat karangan kat lafakara lasr kumsak na lang sikat kulo malap kisilen sasya taka nakikasingi kadin kain sulpe matayang nakikaslom kas matallom dutikat sulpe usin siya wonasish at kaksaken kikaslom akkalam na siya shakkayikat la yen na kay wamal luwa tolo tagani we kinem kumaya pe asin maslos at siyak sungge kasingi kumin wikat awiyan na naklas ki maswas pailom kikaslom istan naklas al kimalututlom Takatin kan fakir fal na kimams mastamalutut chingi inse wo inda kana shesha mat wiyash ma wikatingi mayen ko makkalem yela kaslom chikan flok na yung pisya lo malap na siyum kat papa kel dam lilipan wishawlal afin ne amla shele dam lil makil ma wikat pe pingana pelin kan wi fakir ke kospel singi kattaka ke pel singin kan awul katle wi mat wiyash mataka ke pel singi Hindi lapan yokshibayen takalan kaslom na shish. Ke season inge kadin kaning anak mayen when kulo siya fun na tumingi pakan mulikat laksi ko siya kikat lay kiba makatashke. Kanang pray lasha kat siyaksiyum kuminak na todo penayun met lashma daki ashur laki pelsingi. Kat pray peki talik nadash mamas met lash mamas. Nusesum da shama dalge when kulo siya fun na dum. Inga na wala siya fok kimanos. Mapenuswanen when I try this ngalan mano kaini no yan nagawa nakmanas papakalan saplak megalya manos akkayela manos ma palangal ngal inkan aknas na sila shells ma panang cancer panang kainin pancreatitis arthritis kainin mas pespes kat kulo lalfungikom lamay kan sikyak main katakilin pe kasikyak ke Paul Silas dan prison on kaksakin kom etatalla shalin kayok ekoslalos at prana sumsiyak ki kasalomukat baba pelsingi kat siyak healing lom na nation singi dan felsingi wipe inakoneni niyan siskushay wikat dan nakan lafakya maasin gat kaisi Kesta mo din siya waka din cash na room when mapay at ako yung room cash loom. Kasaw siya inge mawang na fella siya mawang na ta cash loom at itok mabatbat. Panangat kaksakin ko ingan kin
la ko makas makindigat ka din dagan di ba pa iswastong ke kastlom kay nem kat mo siya yung kung wikat kim dagan ni lasr na siya ako sa pa mo kala nan dalo dash na kay gol kay nem mo na tum Jesus mit lang lash Kulo malap sum el lamalap dal fok na rum damlipan Tigin kulo malap ke proini kesla daw ang singkat kulo. Na wana kishin proi siya in chui kakchikin gat ke mo lash kai siye na ispela na lamit cleanse up lowos ay nakiling kowos we show lowosan kat long kishin proi siya ke season of joy peace ingan la lu tau sinye som la chishel de akfwasrye lama olay la ke lang mata in akfwasrye lang si kawulan kat papan na siya kai siye bang mo sang sing e kisya kan la si fan na inu siye mo sang siya na mo mapat sing na kat no fon na John 3:16 na kalam kad lang si feloing common grace si bang man si met na kayo the transition point in like lang but that whoever believe for God so loved the world that he gave his only begotten son that whoever believe bang a transition point in it did a common grace that the saving grace sila na sielos na kayo wa sila lalfung aga true kaksin God ke todo yang bela ali messenger mataga ke matlalfung we are finance text Texas pastalato church lar mit ko sai elo ako ben kaksakin God ito ko ngali schedule lalo so scheduling akfwasrye Christmas ale yok magasha yoking on elo shero in kaksakin masaya sila shinge we can broil lalos milo ako beke kapunye kelenton wal si oye si mga li akwa ki finan Texas ngali lang siya usit kuyash finantales San Antonio na Killeen area, Carpus Cove, da kya lentol ngol siye ke aoya, ilo zweta weni porai, fafilan na ke influwan fungan dale alu in New Year. Amo setting stones in ke 2025, matlal fung finan Texas. And eving ngo mars ke palan engan kum somna Carpus Cove. We akfwasrye ke Christmas, we can pricing and kalanin pricing. Alal fuma akoo lan church class na gawa finan ko siya isilpesayanin ko siya ng kowos kena schedule lan syntax church class ang akalimye matlas na gawa ma ke surrounding area in Wipe gonna get akfwasrye. So with that being said gonna get wala na lang kat ma elaki atari wala ilaling el digan riniki mail fact la laurel apa ito ka kalam ke may lutuchima ito ka ke lukshi foson mo likos na ke alingaw iplime koshma fon fa ya ke tustia ti interest kalino na pen na letra akteyac me fos na ke fos to na shelos na ke wasya tinawikat ke tustia ngaw shepe me slide magatash ke ka akalmi ke tustia in sibakayagat ke pelsinge koto si katashkenge pa winter. Na kung may long shit ako siya natok mapatpat ke December, January, February. Katashke unit siya may tabangan Jesus may dusu lal David lesin ni may kors pa ke unit siya. Na katashke lesin na tolu pangan Pahluh Lun Sie Papa marich mga kalamya pangan Luke sapta siya fos ungolit kors na galing ngayon. Arship lime kors ito kaya. Nakita siya pangan. Luke sapta siya fos ignalon kors na gaya ignalit kors. Then we can read it. When na dik, efa bang ko mit palalan kat falat lana. Kung efa fash mit ligilem in ako lang keneklal. In fact na sin mit lal la elo siya fa moliyak lamen
ele nanak manas na silos ke makuluk lalos. In fact, na sin met la elo se fa moliak la mayen ele nanak manas na silos ke makuluk lalos. Pangen molela, pangen fin shaklan ka, talanda ka molikat la ka siye, na siya inan mole. Kat na kayo, min kat na fon na met kuluk. Siya wen, siya met siwas. Kat na fon na foto la na kaya wala na lan kat. Na kaya ben pakot na nyok lan kat, ela siya, may sang siya. Wen natal si fan, inda ka ela makuluk lash. Kasi bro siya ta ka pe, in we be met lash marsh be ke pang flat la. Kat kalim ke, kitang tayo si weird, natas marsh be fin Central Texas, na mo viewing up ke family viewing ke Friday, na viewing as ke sette. Broilers in Wiggle as petum gulchi weird fin Georgia, Neil Domode, El Banglape, na met las na go magat na academy ke pelging marsh, beke mta ke peli national lalus ke pelging, Kahs In Kol lowos a Wiggle broilers in Wiggle ke pelging. Namnash, man na go masik na shish ke pelging, kadilita el wikut ke. Kulo mallam, e bange samsamin ikes la pain met lars, bange slide mai na nakkalan mi ke pelsinga. Kadeta ka sang pel na sil tigin la samsam lalana. Siap kadera summarize ke week na phone siya, mantina ke set na kataga me rela introduction context we implement korsngan you're all tigin treskal. Atigin kada usut pela kornela samsam lom katfa fashnamet. Baiklah, kaksin gat ke may fact makom akkalemi ka din wipeta kengan. Ama yoros payena aspesio lashma sak penam tabe ke iken monglem tulalal tamlel wilia ulicho norcho na mafak inge in fact we been makomakkalemian kita sinadash nge maaseksum na hospital ngaliena pai oye si mai ke kran si kadin ka intention mati kasi fasik kun ki emet lasha ka dalikuyash ka natasha this life is so precious na baneng takobe na kipel singe ki me season of joy the kange mga sikyak mga sipel makadenin na pa healing prayer ka pray na sinkadin ka in wikut kashikat mayen ashnama elchaguluklena elekopen chikin me akangun yin chiashke dashakta ngama panga sio yema katfin fotodon urin garden o kyakat lagi kaslan god proena si lay kesla katinetala me katchemakain na naklasha kain makadashke etemutul eletamana kewa anake ipru ako shingal dolu ak kalamina shishwape oye kanga insingan ako lan wala Mr. Libanin gain usina si was mamagat wikut pagana kemaliti sina ke noy kanga samsam kun ke kaksakin ko kaksak na singat siya molela na molela kasi mga samsam kun nge nakatata ka na ke luksiye wason ngulit kos na ke alngeul nakita ka ladam na libana ele takape contextually in gain akalimila may relevant silan kasi devotional reading ke mande fashion ke malutisima kade akfwasrye ko nga akkuteyac si an faktodo ke faksilak nga bana ke kunakon sina ke frete an nga matastam dok pe kasek fakata malakai lenda ka samsam kun mga malakai pukse aktoy ngol yaki pabal natasha to samsam ye angol metligi isustelan lem sistakluk yang foko
metigisyo sila lem. Tuku na from a period of silence sisikyak na ka ngeriak felo. Na ba mana yok singa sikyak ito kalan lem. Na ba na nga ngasi kowos in wikut. Kimada ko lain kain tuken katagain ni usrain tem la usra. Kulo kas lowosan naknas wikut. Fine mo assume kung click share like. Met pagin network lo manin kain EPS ki makataskya global lab. Fok na yun na lipat. Koel tigin. Kada ako lang din fast na met. Okay. Na wana makalimingan. Kadin fakkev kas foto to mo kaya na summarize ye mantina ke shette. Na kung fatagarela me. Shife shi na ke shenria na kalimye. Kakshak in na shinkat siya molila. Kakshak na shinkat siya molila. Pangan shife shi na ke shenria. Ta shife lalap shi mataka wik na fonchingan pa. Pahluh Lun Sie Papa. Pahluh Lun Sie Papa. Vin wana akalimya ko. Napnas wikut. Me ke mantian siya malingalia. Finkat liya na. In summary, long chikawul silan kat mail ole laki. Pataka ke me mal promise kinyan ka wala lan kat ke lang si. Taka Allah kata yige wosil tamla share leke tuste. Katli ki fosika ako nganda na long chikawul singe taka manik le rol David taka ele fako lal pai wushe ko long chikawul singe taka ke tokosai mapat patching na Esam si tokosai natuk mapat pat pagatash ke koto sing si fel lap siya pangan nakat kain ito betari la Jesus Christ pasam kanya eving katli siya kadashamon katin pel na ke Luke sapta si fos ongoli kors na galing nga ultan na wowoyak silan papa siya ngayon in fact may palalan nga taka reference kun wala lalan kat na iral Abraham David nalsang pa na ke mariching simle lukil sa mas la ke mariching ke iketlan wala Zechariah papa siya ngayon sam kun may palalan nga tayo katli na pa me siyam sukungan na ke wala lalan kat ke lang sikawul lalatan na wana tigin tres kalakalam nga naspuk tol ngulya ke Old Testament puklong lead course pa ke New Testament nga nala pukun ngolon course na fon eving kum summarize siya pukun ngolon course nga ke kasifan lang siya kawul siya lang kat nga define ka definition na dash ke siya kon singal to lufa siya kot na galikos na ke dispensation siya magatash nga tagatli na pa ork malan God akwa malorela mawang tafin lang ito ka kalim na pa Old Testament prophesy mechanic redemptive work salvation work siya kat kapain li na ke oye mal oro na ketlik natalingan ketel usyalo slide dikian itchap tukunyang fugoto elos enslaved na sin Pharaoh siya elos wowoyak God is wala the great prophet Moses elsom redeem for redemption siya nga elsang akwak siya so laila mutoy na lowosan right makin siya ke sheep force so kung niya siya fan na mawan makudukla foreshadow itari may taga ke New Testament na vingatli siyam sukulal David nga akwak itari nil itak yang tari na akal sinay ke Exodus nga taga development mataga ke Abraham covenant nga ke Genesis nga lu taga manak lage kunokon ke Tuesday kunokon ke Wednesday kunokon ke Saturday tayo na nagkat focus na ke samal nga liya na lang si kawul silan kat pa taga lang si kat na vingat sumni na ke may kunokon si ke metastan nga ke siyam al nga lakos na lang si silan me psami songon lan takon ni Jerusalem
Jerusalem ne ke temple lan kat utjak ngalle in kaksakin kat. Katlie la el solchen ta ka ke yen maisis. En maisis ma el fash alle gelangen ta ekle kof to fash langen ta fukoko iliki na meda menelita lale final destination nalan pakat nan somni run God. Men panga o yes ke Old Testament. Evingom ke lie God, evingom ke in the presence of God. Komina kon somni Jerusalem. Ta metiki Jerusalem ke los mtayen maisis tabernacle siya. Lom nuk siya los. En nagawa dal som na we. Elos usom metulokon na men pang signify presence lan God. Yun met lalingan. Natagal na ke Bellal David Solomon na dal rela temple siya ngan finan Jerusalem. Nasang o silang may choose nganin tako ni Jerusalem yan lesle tako in we mata yun lem God. Pangan o magatlie ke siam lugangan lang si kaulan God engon lan siam isungan in som wikut ke siam alngalakos sang wangen mail kero siyan wilem God kumesom riti siam alngalakos reusut na pay o sima engon sima etaka penake season of joy sima kumetaka na ke may sang sima taka ke Luke sapta singan. Kada taka ke week dutua na kada sum sham kana Mary, Isus la Jesus Christ. Inge na kat li manik le ma sham ganya ke Old Testament taka. Ntak fulfill ke siyan si ma kalamya ke sapta si mitngan. Siya Lesbeth, Esakariah, Shinlubufen Capriel. Tamitigat fash na medan, manaptigin nila kalamingan. Evingat li kunokon siya ke Fredingan, akalamye Malakai. Puk safla siya ke Old Testament, pukak tolngolya. Matpala Malakai li siya warning, matay ke sapta tolu for sinyalit course. Sapta akos fosse, sapta akos fos tolu, sapta akos fos lime course. Lenin na nan ka siya ba ito ko? Lenin na nan ka siya. Fair warning siya na siya matman ka ngan la siya pele isisyak yak matma siya kosten ka itak yang main siya na siya lo siya kosten. Nangal lang siya ngan riti Malakai me fos singalit course wana no alo siya na pa ikalam siya. Malakai tolu fos singalit course akalam niya lem kat kalanal fact elo siya fa metlog in lane siya kaya aran nanan kalog elo siya fa malak si fena. Nga fa pakum talo wana ke siya papa el pakum ta siya wen siya aksol. Na metlog elo siya fa si fi belie la ar ekle in marslon mai sikya na sin met si was met koluk. Aslan in nanan kasi Malakai el etresi met ngan. Warning, fair warning. Fosse ke sapta ko sakyan lemkat kalana el fak lenche fatako. Ke medin chivalet met koluk na kewa fa fur wana ma taula. Fostolu akalemye. Lenche siya aro lenche siya aro nanan kaloko ko siya fa katang lamet koluk. Lenin nanan ko siya pasit pa na akalemye nga. Fos singalit course ke sapta tolu, fos shemet ke sapta course, fos tolu ke sapta course, na fos lime course akalemye. Tasok na metikilen lalap aksyangeng, metikilen lalap aksyangeng, lan lem katako, ngay sapawat met pala elecha. So Lenin nanan ko siya, Lenin kayok siya, Lenin aksyangeng siya. Masielos siya akos lem ka dito. Na keyword ka key name si mataga peke fosingan pa elecha. Katira la siya elecha na ke or malala. El siya pe mit kalansa mit palan God. El wangin el translated el tinami siya el utakyak na nga siya el
rapture yekiel. Wana masimla akalamiyako. Na ilwibe transfiguration si maurik son Peter James lieke Jesus manolek le lupuvan lutu siskel. Fake Moses Elijah. Elijah el from gunya peke fakyak sapta singal sie fosina ga tolu. Wanan mo great tribulation chika tribulation ye tolu da for get tribulation chingan witness lu edaga. Karang fakak pe gospel bulan belchingan Elijah si ba Moses akalamya mo los by witness. En mo ki los ke bulan belchingan tai e si pak mo ye akeldal. Utakyak na ingo. I think got li elect such in connect na ke look sapta sitana pai to na ke wen sinatal Zechariah Elizabeth nga son the Baptist le e wana election ko mai takana sila len e takana sila in fact Paing mo singa meta in for yang na ke akbuklan ka ta malaka yel kali Old Testament period ang fuko ko ye period chiga yang fuko ngan to ko wangen Paing worship bet wangen trakam lan God delusion ye ang fusingan na all of a sudden gospel singan to go gospel singa kung kon some crazy flot neke Genesis tolu for singal makers Genesis tolu for singal makers wala lan kat na sil Abraham Genesis singal lu Genesis me singal makers Genesis singal ikor Genesis long kor mga sim na tari akalim ye ganigin mol si may taga akin chuo yo mat na kayo may tala na nakalim ye ay siya lakalim ka sapta ang ngaw pasha siya wowoyak pa taga kel son to Baptist siya wanalen akilin yak pa mo Elijah bail wana chisi sila lakalim ye beken New Testament ka from lal kamaliti lalingan tamasing ako minan focus na kaya nga siyam alingalya akalim yak David kalang ko walang silang ka nga ito ko engan nan mit nganin somning presence of God ke siamal nga lakos na kali in Old Testament ke Malakai sapta akos inta ka kapas na ke malutut si may ito ka na sisingen pat kuno kon si ke tustian ngan hakta yesil tigin mekilingan Luke sapta si fos limekos na ke singalikos akalimila lenin kalan sapla siya Zechariah Lenuchak ako siya may for lin temple eluchak ta siya tu sisken may for may longin may for singan Gabriel akam na siya mo broilom porungaya kadilong broilom may siya uweta ka na siyum ke makatilaki atari akalamia kemerching mo elay for siya Zechariah el Fosha to mega de akalim ye ke Fosha silalingan hakwaklan God pang para el saballa lupufen messenger silalingan akalim ye inta me akayelpe kadali na ke oye si benalal meringan fakyak ni sustalal lanchises ke foslong lon kos na ke tonolal kos aspe Fosha kwal Mary to mega in akalim ye lupufen singan pistil pipis akwaklan God pang kom ne ferchin kom eputayac man ngan God kailyac kay akkuteyac kumyak Fosek sila siya Zechariah nga Elizabeth lakalim nila elos mato otari how that could be kat mato kat aske kat kuflan rektalig dan kaya kuflan rektalig kat mato eving kom somli me luksapta siya fostol ngolikos mayen wangen makad el kuflan ro mayen wangen makad el kuflan ro pangay mas matako ke kali en malakain taga kalim nila gospel good news singa Paing mo singa taga it's supernatural de akwaklan might para la shikyaka katan rer makin might ngani nakalim yin kenek in lang si kawul si lalingan ke siyan yan mato singan we first in Mary siya kada cover next week
Taga din li literary context sapta sina ke fos limi kor fani ke fos alinga ulingan me fos alinga ulna fon pagas sapta sheme ngan ale yok mariching fos alinga ul bange me might cleanse up looking el physician shell doctor shell alle somos la research la somos lang galam na sin tiafala shimakalem ya ke ikaklan puksing el deben el fakya mal gentile she el tena first el tena witness masikya nga el som is kanya ya kemanga sin met mali original audience mali masikya na kel Zechariah Elizabeth ka na kel Mary nga namot ko yak pa mo our connection na kel Mary oro yok man somos la mot ko yak mal interview el Mary shimus masikya na kel son silbe Jesus nga of course Taga hindi kanya yak lalingan na ke apply na si kom matalal funia. Evin kataga ako lagadin diti mahlan ka ato. Kat alainin na kadin alis sisa kangan matal tolla pelin proin sum shu mapay masim na ke kasmola. Oro research la ke leadership ke presence lan ngan matal ini kas na siya mapay lal. Si was lal gospel laling nakataga witness na sin may ito. Ke faka sipa mo larso. Ipan connection jima ito kana ke me katin lalal fun masim lalin pukong Zechariah gana lal fungi tasak ta kaulin walal kat kalam ke malututsingan malututse ka kunokon siya Wednesday na kalam ye me wala yang akuklan kad ngan na fos singalal gos na ke longol tolu akalam ye tu foki si lalingan may taparoy lukuno me sano svena kinsin siya ki life alle patle pwela uchan na ako siya nat floko tu foki broy foslongo lakalimye and really foslongo tasakta komti la lalfun kaslo chefa akpaya kin pelfal keshipen salal fun ilum come fatia coin sham come mata na tie kaskas ne kena akpaya mga fak na suminge pange toplal kapril na sil Zechariah keshipen el tena lalfungi na wana hakwa nga akwa gitar ita kana ke Asia ang ngaw fosina ke tolu muchima ita ka shakan na woyak yen may sisa shakan nan kenek lan lem pa ita ka ke fako shima promise ya kina sil Zechariah Elizabeth el topuk mokat mato Eric faga ndangya ka kufnan rektalit nga mato na wana nga akademika foston ngulit ko siya mayen wangin makatil kufla ke ka wan makatil kufla naro magkunokon siya na ke me Wednesday ngan akademia la kaulin walal el tufoki shish na met mata sano proid kun me sano la el tal mutko namo elia karamashi I think got some like a wick except on gosh. Come le akwo katila ki akwo sinashin met tolling and el fat na sil Moses Aaron. Tal so mako siya makengan ngal tufoki met klein sapsyangan tufoki or a benediction lalan. In akin so ye met matulukun me porengan. While tufoki or a benediction jalan el ten orela men kaulin walan. El kuflan silba sham. Na revigin som li ke kaulin walal ke fos long ngan som na ke fos ongulit kos na ke marit misenya patikin treskeleta ga kelem yang etna ikatlan walal el me el ta ga on kaksakin gat wana entai tak yang no fon na ma sham kunya kin the Old Testament gel Abraham David silba Jeremiah ma ta ga ipshishkia ki ke fos ongulit kos na ke alngeul ke marichin el prophesy fakak may pala ke Paing mo shima akwa guitar in the Old Testament el tagalet tigin na taga akademia mangan to evin gatli
Look sapta chefos lamma likor na gaun ngolon isustalal son pertes ngan. Meto alle foi fele peke machine. Elostaga maini te kanginel sakaraya. Ntangel siya Sakaraya Mary Elizabeth and Momo inel ba John. Eta kyang John. Nalo shishu shikshel Sakaraya la shainela el siya kusesya may siuman. El somos lang kya may simsingan mo. Inita kyang inentik singan son. Wana makaprilil ko mit sapsilan kat nga nakalaminasil. Akwaki inel son, akwaki inel Jesus Christ, forerunner singan we savior singan in kapas na ke sapta si sapta luma ito ko kalam ke next week an kading kalam ke la kun le wangan makatila kalam ni ke yang ang fuku singan news great news singan ito ko akalam ni la si kumla akwaklan God wang matafong leke main business land God, main mission land God, pataga ke looks up the signal fos, signal ya fos, signal lam nas kan riti. Looks up the signal ya fos, signal la kalam yang. When na din made eldaga in shoe ay mola made shatala. When na din made eldaga in shoe ay mola made shatala. Na shatala katakal niya biyang kat no fun na tala kat no fun na in a lame Jesus Christ. Why to go? Akalamia. Meta forsjak wonder katlik singa le mata la katlik fakya singa pange show like met maftoto na sil lesbet sakara ya shia katlik singa kushayak le elos wonder katlik fakya singa. Now of course ngakum liye katkangat la liye shamal ngalya shamal ngalakos malaga yakos we sapta she fashion ke kalien sapta she mit ke luk ngantana fon na dari mang wang na pa mga ko minan kishen shakin kishen siya halalo ma sakaral ron sil dupufen kapriel ngan ngakom akalmia magat patem pag miseng in siya kapas na ron kat ke ngan kat in kat kai si ma akalmia ke John 3 section wala lan kat na si kumo elos na kawas lalal fung face mo mapatpat ena katin lalal fung ena katin dalalok ng mga even kat lalal fung yalalok un pamit lokalok masim lege marichim singen sa akalmia shit nan and his dominion pang mission laloso elos ta kan kunay la Paing washing maun si pakatash kyang lalal fung mo ako ma akalmia ke week na fon singan inter akalmia na sikom la pala silal papa singan elsom uche reference kin mark wagi ge Old Testament in the pay ke fokle manifesting lan isuslan an kliksing and so on we be me next week from kin isuslan Jesus Christ ke Virgin Mary singan manayak lamang it is being manifested nang akong 2,000 years later God looking back akwaklan God and at the same time kadin look forward kadin detafong la for laulia takalan lay mapay na focus point la main paral takal monikat la kadin ngat na kasaw la flow yok sipe ma connection singa ni kalam ke mamo e pangan summary of toto in sipe kalami ka as makin yigot dikin tres kala takala akooteyac Yohk me matolu ko iplime kos mai to ko kenan to metial to ko tigin metium to ko namnas kan share machinge Versamit. ko tena display machinge to pangema lesinem tolu mai to ko na ke summary mandi na ke shet na we akooteyac singen in sang point kat na ke akooteyac tigin tres kala pange summary she parallel sekaraya aklu akooteyac kenet mara met pala sheinge intie kalim misunderstood ke first century kada from kin machin tuken akooteyac naktolu konayak
yen maisis. Mai sang akula mit mai sang akula na sin mit lut ko yen maisis ma nga ko mars ke nge na ke mo lajo. Ma usi ka din akula. Epel ars inusi kap las ke may palasing. In other words, caching is akademi mo akkuteyac. Identify any wilderness of preparation the learner is in, an opportunity for growth. If in gatli for saling awul singan na pangan wilderness ma akademi ke may lutu ching son baptism na wilderness yen maisis el coin man o el coin on na daga narun mati talik na din kat ngan Israel in kalansa na lesinem tolu singan akademi na si kompie wana archen maisis la komukat archkeingen ma ako got kadin kalansa pikat an opportunity to grow in the Lord pakan men me lesinem point tolu singan tamasi me ngan yok super kadin summarize here prophecy sila papa singan tingin tres kal ngamay pangan me summary we lesinem tolu na kadeta ka narum confession na ke malututa silbe kal wene kulo mallap ka aslan na ke wapel singa kadeta som na naral tingin tres kal na ni tari implement ko ne nakat folok na ke from in kalia we pro in kalia na fashion kulo mallap ka aslan na ke wa Thailand tingin tres kal kadeta usut pela narum Lumalap, na Mr. Lipan ki me ikasik na wuma kumbrela silbe nagikom flokin kat na nagi devotional reading ski mandea taka nagisete kadin ki lila me relevant silan guys si devotional readings ka guys si kuno kon ngan nagi mananaksi mataka na siski Sanri ngan kaksikin kat malap ki sipin due diligence loman sam kun nagi author sima kadalutut siya nagi gospel aluka sam kun nagi due diligence lalki research kailyac lalan amda benching borungo nagi pakana kloman inga inda ka usipe matolu iptolu sima ngaisyak maluti siya nagi makaksikin kat ki kumkan kashikat ki oyesingen na investment ama opengan wala tamal dipan inka pain kowos na kewa ma wikut click here like share ya finally get comments in wikut nge kosti prela vaxila laki nake kadin summarize ye prophecy sila Zacharias nge na genik fakama me kapenash misunderstanding ma sikyakengan tadal di pa masing siyak suma pa evineko kum sam kun nake wilderness la John Baptistan yang foko malakay sam nake tisila ke malutisikat fratian ngan yang foko kat babel de should basang kasin balalal nasin oyanasye prophets anasimut palo a musle period of silence sing an ashne my selection of kumle John the woyak wilderness kya kapsiya si kum wilderness sing and the ke katmut kan the ke inako kat le ke inkain kashikat na ke kadin kain kap kapak kan ke crowd lash ke magadash ke damlipan kumli nga siya na masir nga siya ka nga kimait call siya nga might call siya ba nga kan tikin siya na nga pre kainin no iya pataka na siya taka kasyang yang iskili lang akain me
connect top na kaya kakatangla ka Esam kinsom na urine God may vacuum ke masyak tulungan tigin kum kulo malap kishin siya na yok sipe si pangen kumli ngam tanget lali yes nga lu ke langkalang yok lan kat mai lesh na sikan bui welan na porongo fast read purple broy fashion na ke pelchinga ala yok nganget lali yes nga lu nga stana en nganget lali ya kos nga tollay California yen may si sibe bangen akwa ki ngangan matawe o tamil shirle tigin treskal akate na si ko yen read purple ma tongan shuk palon pelchi kum dal kasha yangan ngalle shuk ke proy ngalle shuk ngan somnarun kat ngan te flela wana son sapta ngan mo ko shakalam yangan el pa fine sugo pelchi ka tafaila liki mas yan nakat somni ki mapayan lan kat na omni usyala ngan somnarun met ko shaila ka matay nem yali me kors alle liebe oye ma utaka na sikke lututangin nga tolla pella ngan somta sisken in fel shik so in nem nga gao ako li me kors ma ke lututangin ngan bro shak singa tumne ena ka din set time maybe technically kada tem ta ke yen mai swana kalam yang anta point of pagatin tolla pellas na run gat in pel na kewa ke mola yali me kors ru na tolla en sit basta bene da on a daily flow ngali na pela shit anil taga line chufeya na ke kain mapakantin asit pangat tali yel me gasat na pang o yesing God was molding shaping me ngan alet to go even machine taga sibe sikyak na sikya in the future na ingin na kaya nga matayin na ngali na pay San Antonio Texas ngali na pela ngayon na mo na siyami suko ke al siyamal nga lakos ngan Cash somnarun kat Paing siya nga pa temple tolla pela ngas kumne tingin ngas nga la sibet fu nga kim ucap na na nova singam ta proy oy usie na si ke or malan nganing nga mapay sing akpok silan kat nga ngan alek sokat na pay mapay sing ngan te sokat makay na mapay sing ngan mol kun mapay si gospel silan kat nga proy finchak len witness ngan witnessy ngan witness lal ngasum tol la kenar ka all me ko staff fong me tang aproy ikes la use me as an instrument nga tol la kenar ke awon ko siame uchak intentionally ngan shukok homeless we na iket lang an dia homeless finan San Antonio awi homeless nga akalam me we gospel siya pang wen na wo yak silan son pepti katash ka klan sapshe maya kaya kat kai siya pagatin kal nga yak wen na lugel ke gospel lawan ngayon nakataga witness na sin wait mainin no na siya inin nga kat no na inin no the kat law siya ngon lanin point kat ke kalan sapshe keyword si pangan kulo malap tamlal tigin treskal ke akaya kishin siya na mo si pangan biyan may sismay tafay kumna na kaya oyang in the presence of God in the presence of God. Namni tamlel Sanri ang asum na Wayside Chapel. Man, basta singi kuya kelatiya akos. Aw singal siyang asum na ge cornerstone. Kumne matla aweng aw cha matla kaksyaking God. Pange God surrounded. Na tuste nga taga wikom tamlel shirle. Tasta nga wikom. To every day lao singal siya makefungo. Yen may sisingan nung siyalam tangkiya ka kena luti kaslan ka. Oye ka katika na rakta nga tapaliye. Frete nga ra kunokon ke tos ta frete fung si fan. May nga wikom life ngayon na to. This is it. Kaslan ka pa usye. Yen may sisingan makatash ka nga pa kaslan ka katin som shukin pel na kayo wag mong lash. Lumalap. Kloke me top na wolo man kom ram fakla si champion ke shaman yen me end times ke eschatology ke Pastor John Egi para elalatesis na ke mulutisi ke Friday an ngayon siya taga ke me
alle kalim ke pa kum kapsheng beki ka chamnon ke pienga na ke me end time singa na det värsta med det kom fakla skiple med och skipa ke melutu då så det akfwasrye ke masse med nge samsam kun ke prolux art introduction rekle da ke melutu da şilben auda ka machine dictionary emphasis ke me faklum ke gasin proluka Meshingan tigin. prolog ke ipsi met nge was ongolit ko samsam kun Prologue. prolog singa na me anainslakin mo me introduction Introduction, I guess la siya pangan now. I guess la siya na ke may lututsingen na ke prophesy sila. May fact sila sakarayangan. Sakarayangan. Nabat ka kifoson itko singen. Patako amdaw kifoson. Pangan. Bana kalimyang el siya ke ngon madal na pangan siya prerequisite na sin mat kalan sap na kayo. Katte kain kalan sap I God. If in one ngon in God. That's just the bottom line. When gospel al son sap dagor fos long lakor tolu na ke long lakor sa kalimimo kat ngon siya pangan. Kat ngon siya pangan. Nakat kunet na yorol. Kasi ben kat ping regenerated ka ngon God. Kat for lauliak lalal fung in Jesus Christ lal taga misya moliak ka makuluklar. We are born again. Na inge na indwelling of God the Holy Spirit, third person of triune God, arching God. Nakat inge nakat kapas na rol. Prerequisite siya pangan na kekalansap siya. Kat teka somni kiyan Jerusalem, wala sila kalam na siya matamalutugan. Matana in Jerusalem. May kung somni kiyan Jerusalem na nangausot may sang siya. Or masapta siya fasalikos. Akalamiya, prerequisite siya. Kung teka som to the ends of all, wangan ngon, katil. You can do it on your own, tasakta. Ewangan fako, ewangan koma, katliye akwaklan katin. Ngamo ipangan fakfudodon sang akyoki prerequisite me ngon. Elsiya sa ngon madal. Ngon madal. Ale kalim kloma lapna. Kumle malutu chinge ke udaga na siya metligina ipleme korsnga nipsime da pa makalimigengan. Na samsam kunjak na ke gospel sila luknela me simle ke ye ongol tukun miselan lema. Na kalimila me physician si el welal el atlol pol ba kalimia ke kolosi. Man mo 60 AD AD. Now mutwa machisya music at 30 AD, so that 30 years in Maslow. Pangan. 60 days after Isus dalal, de min siya lal. Pop. 60 AD, simple. 60 AD out. Kasi na pakalimia ke kolosi saptagos fasingalakos ngayon. After death of Christ. Nakipuk singa simple me pakalimia ke urekma saptalong tolo longolakos la polin mda ein copper finen kasreacng na Paku sima makalemi pianga pa el den eyewitness kin ma events ke mulan lemo. Tajak Luke sapta si fasin ke tolu nakalemi la electionik na rela me kailyac lalan. Research lalan. Na pa taga ke gospel si aktolungan. And the guy nakalemi mananu si katashik me context an ke masi makatashkeng me pe kum gan gashikat ki context ki mola luka in gashikat maliban el mutawauk na ta el pa ali pe mo akademiak mo el introduce me prisima kam shmona ba Zachariah na Elizabeth na siya usingan shman yakla edalala me suwas wangin makum kain me fwakolo ke oralalusan. Gospel singe dekhin na shmon na ke la Zachariah el fasimigos ke luksi ansum na ke samram kun la el principe na fako fasimigos an fako inge ansumon
in Belsima era delta Tokoshainen Judia, Doshmetol Jibambang Sakaraya, Semainulal Abitcha Metol, Matan Kiela pa Elizabeth, Semain Filintalik Nataleron, Metol. Nabangan me, Masima Akademia Kel Sakaraya, ke el match lagan pasiesin metol nge. Na Akademia Kla, ke mek country siya ash tao sin long lakos pa me ash oral division long lakos in Maston division long lakos nge ash kais tao sin si priske na mga likiya kiya na ke samsam kundiak na ke oye matalalo san kisi chronicle sabta long lakos fasin kisi ngalya in Akademia la Belsima dakyang duties lal Sekarayangan pa tamlipal samsam kundaki lupuvel sima me sanel tuyang na sil samsam ke na pataka na ke samsam sima buvel singan samsam kundaki dan talapsi ngayon eptateyac kaulin wala Sekarayan ke na taliksyan isusle uskak sima asaba Elizabeth asang inentik sima uwayak ke wilderness ngay nilpa John Kaulin wala Sakaraya daga pensa ko pa siya il samasta siya nilanda na fal na kifakla lesbian siya te oye silalos matyusngan in kain usinen matsaya inena in paya ina Sakaraya ka inel siya batmatat malan payashkian bangan me context mga kanakalimya kaya damalipan nangakulo ki akalimilom ki Archangel singer ke the capital the fact Paing mo si ke kel John nga siya the in second and ganika uyak ke el siya may the in samsam kun na sinmat ngin for lagi oye los milos mo kun and mutawauk in kain tawi kain kowos in mo ke in ganikalem aliban nga flon notasyon na trying ke ipsiak lunge Tingin ko mgulo malla palle yo na pa mo nga sum siperiti siya chronicle long la ko siya singalia ke Kasreacng ketustea alla akkuteyac na ashupe na pa sus fashingan rekta da pa pangan patachang naral siya Sakaraya na akwa kwan god papa nangen eluchak na akwa kitari lupu fencingen in fact pang washingen so everything is falling in place manic lemanga na ke akwa my promise kintar wala lan ka pas kulo malap tingin na flow na pelong fact na Nakim sam na ke ulelangan patakan ke ipsiak lunga kadin me election akfwasrye gat nakatsum na ke fason ngulal kos na ke itngel de mekos in kain die ke subtopic simet nge gat papel liang ulela lala na pataka ke fas ungul alkos na ke itngel ke look sapta sisinge Sanri din na siya katin kain kain yaske sapuk sifan na vavas na met na vakoinge Ifos ako ngulal ko san vakla lela ka din kaksekin lem katlan Israel ilta katarin kasha metlal aksiko siya kielosle ilesin na siya metlang o kalena siya sin fulintalik natal David met kalan sa plal ilna na wala sin metpala matalal o metme na ulela singe samsam kundiak Sakaraya el me pa samsam kundiak na kela me anay nas oye sima itakyang na sil len kan musle ne kena len tera kate na oye ma men kalem darila kaulin wala kisipin sa lalal fong ilalat na masingayan sikindan kala Nalipan kung fakasya bagi masing kasya at kewa. Fakata katsanam ke metol si fong lom tempalan asalo ini. Men special nga si masing in we pay kasta singa pa si John sapta tolu fasal ko san akademia na siya
ngalong si ngapine kan riti masing kapine kom Sia son tolu alkos. security fin kom kuna exkel die faxigen en make alolo el makuluksi sagraya lashke masingen fin kom kan som nake konaek Sia son tolu alkos. aok Kadena may chashat na ara makuluk. El malan devil. Mayen devil el na ara makuluk. Oike mutawauk me. When natin God el taga ke na shipe shinge. Tailan ka naus la devil el ara. Ora lao. Pangen sia son tolu alkos. posalgos men pienga kom sam ki me eschatology ngalipshipe tamle lipan evin nga kom tilalal fung imay our second coming si we might as well just back it up. I want to be in fashion limit. Ini na nash kalmiyan mga tarang Ngate to kasi sana tas talagan da shamram kin mange. Ngalalal fung inapay kela as rapture si as second coming si. Na especially nga vakla metol si fong en si makat ma presence lan gada shwe as haloloke. Na ngake na usin na si shipsingan mayen kaya kalimiyak ne kat papel liang ulilalala pa nga kalimiki Mwe Read singe nara onin kasreacng Kulo lalan padagaki katsum na ki samit nga luo fa singal singalal ko sinke liyonin kasreac so kung may gada samram kinpen na ki men lukel gospel sima very upbeat upbeat kumbindi compare na ki meto ilarat ilakshaw na ki meto sapta si fa singalong ulmeko siya taxi la nganan ma kumbin really pukla luko upbeat na ki talik si shosho in ciel Elizabeth ko shosho in ciel Maria na naki sam itna luo katvinsum naki inaki katsam namke onin kasreacng ablipan kum ashkedari Aw, pange. security Paksegin lem God. Katlan Israel. Tail makay na ko inara mawala na inge. Avak ko inge may sakrael in kasreacng kat ki ma lem kat lel takain me ora na siya elorela tario yema el kasha me met ke uleng mata kat ala kalem ke tari siya met ngan paruth katita la lemel to ke lan la lutan pe men siwo mal sang na silosan katita pe ke mamail kasha na ke exodus finen me ichap met goskan wangin leke dahil si mata ka ke malutu chinge na ke ipsimit nga pa kat pa la liang na pa me ulela lala nara me lela na si kum kadin alena de shon mati kadin loang na ke malutu chinge li na ke katsum na ke fas itngal siemen spesier nga fa ko inge malulela ke esikya na li na ke fas itngal si na ke itngal mekos na me namlipan na tagain we in kain me we expound ki masing unready kumin tagain di na ke was it ngal siya singan namlipan kum ikasadari fakla ele molikat lagi metlo kalo clash liki kalalos na kewa siya kwasikat ilta fak mo ele kalimye pakoten lal na sin mitmata larsum na selaratari kel babay prem me fasha samla babay prem ilta kana ki pitsia ki Genesis for singal luo met tigi ta kalala molan met peken met molan met in sefalet sima malkal samram kun yoke pa met in sefalet met fulleng met orek makuluka pain sin kun yaka avakla ilta fak mo ila kalim ye pakoten lal na sin met madalar somla Esam pe ulela matallal ulela matal silal nge takakele prem para fak ke fosit ngal fak mo kesi ulela Selorela silipren babata mata tamas el ulengin talekat teligin pun mitlokalo clash takatin kalan sapel at yasangeng at takatin matal
akfwasrye madal kilusen molash. Tamlipan pangen me masima olela lalan me bound to happen. Esikyakin gain itala laksi kosyoki kataliki matlokalok lasan. Napa tako ki fos me igas mga reading and fos itngal sinagay itngal mekos. Me vaklom ki ipsiaklungan. Naki olela lan na sila prema naki fashion ni kasreacng. Kulo malap tigin treskol. Wana makalamingan sakaraya el wo yaktana el som shilbe reference kun akwaki ma akwaki darike ulang matangan mit balangan el tagal nakel Ibrahim. Takshigen non ko itakla sham lalan kelusin belchingan nga connect na ke salal funki silalingan kalme me el tina li akwa ma itakang na sil Abraham David mangan na kunle matal na kalim mal sisters ta kang online God taga ke fos si ak onolal kusngan na ingin na el taga outpour mai kekta na silingan ke onsukulalngan na ke mit pala ka mit som lalalos ngan Abraham na vingat liyo wana makalamingan chana singal luo fos na ke singal tolu si pasum ni chana singal me kor singal algos na ke longol siye chana singal ikor siye na ke longol siye silbe chana longol got lu na ke me kor 28 chana longol algos 10 na ke 17 akwa ki daring mangan na rule Abraham na el kishensia ki faklal siya Capriele in temple ngan as a priest, as a metol siya. Nga kisin siya kinla kalme ngon si ma ilyak el tago sisista ka ngan pa akate na pa reference kun siya sum na ke Old Testament akalim niya mangan. When ngalal fing mo fanay leta laga nilti na kisin siya ki leta tarila ay siya hang ngawil akalim niya Genesis singal lu akalimye mga ita ka na sila ro penador taud nasang na sila Zechariah lenitala el part of the plan instrument si vehicle si makatler makininak fascila lang si kawul si mataga kesam alingalyangan that's just part of the plan na il fosek ke kadaliebel na kel Mary ke literary context surrounding passage singan na Mary el fosek peke taparo Zechariah da kay nak kayel tal kay wangan na ke ngata kay unkat me akwaklan kat pangafak na syugos nga to nasikom siya nga wana ko makalam niya ipiyang siya siya ngon sila Zechariah nga kum taka pa aska mo siya nga na ke prerequisite singan pa ngon man kat pa kay kat kay siya tilupuven at God the Holy Spirit third person in the triune God. El pa Paing God, akay God, reveal na siya mapayalan God. In temple lan God. Paing siya nga. El in dwelling God, reveal as long as God ope, wana taon na siya nila kalame, umtaka ope, molken na siya langon, wana Zechariah, fast namin. Tila intwell magana filling up the Holy Spirit siya etaga outpour siya na paye maakwaklan God. Na it's personal relationship lang na sin God. Kaya ako sten lumay alo siya kung kalam ke akwak. Ma-reveal tari in the Old Testament. Zechariah siya kangan madali reveal kaya unso ko lalingan. Davidic covenant, we Abraham covenant, na masih ko metaga kalamia ke fos itngalon kos na ke itngalyangan kitex nam singa etaga kel siya Jeremiah tungul siya asyan insias wala yang etaga insias yang lo malap tigin Na bangan pesima me taga ipsiak tulungan na ki me appointing si na sil John nge pang si na sil nge fos itngalon kos nge siya fak ma wen na dik eva pang kumit palalan kat falat lena. Kumepe fast mit liki lem in ako lang geniklal.
in fact na sin kat naun gate ngalon ko singe fakla inge na Zechariah me focus lala som na kitalik sinadan magambang John nge me role sila nge na ke introduction siya ngaliak kasi nge herald bounds ko man daba the herald angel singe herald singe pa an angel lakin pa role sila John nge me kalmen herald singe anayin messenger siya na elda kan prepare ako lang siyan mo ito naki in second na nasin elche mata ko ma efalet lakal yok lakal pange o yesima sapayak melkia nara me pa akademiyak la pasya si wuyakin masisa siya pa kadita mo pa John baptize inakula in kenek siwas ko ba pavak mo kome fa fast met ligilem inakula in kenek lal na tamlipan kung samang kun nagay siya ang ngaul pastolu siya ngan papasmon yakya a voice cries in the wilderness prepare the way of the Lord make straight in the desert a highway for our God. Naramangan fulfill ke me ministry sila John mapangil na ke calling sila ingen. Nakatsum na ke fasyak itngalit kors na ke itngalal korsan. Itngalit kors el fakla. In fact na sin metlala elo se famoliakle. Napangan task si maldrakia to give knowledge of salvation upon his people by the remission of their sins. Kaya pa si mga komenta ka na kaya pa, nga kumensi ka din sinakan la, me, makuluk siya nga. Ano nga, nga siya sila liban na nga siya kaya, siya John Tolu, alko siya nga, manan kasreacng kaya, nga siya ibet siya siya nga kalim la. Na nga fin, mo, kilemil, mentam liban, nga mo kung fact ma, siya nga pelpo siya, kung kat na kewa me tutule rom tolu ka siyan long tolu kat na fon na fatotole nara ekape ka din kanurek magin tutule siyan mo tari ka tem tanake nga Esam John sapta algos sa fasya ka signal to ka fakla asmatan ko social fact mo nga pe nga naknas na siyum ta kumfinso matsifil pa rek makuluk. Nara nga ke usi si petya na si kum ka din di na ke task sila nge remission sila nge nga kumin kain in kain kun. Aw kadin kain kun kadin te orala kain o ye fakama ta maasima pangun ye kat na kaya pa calling for repentance singe pa ora kalemia ke meto tolu faslu mo repent for the kingdom of heaven is at hand. Napangan pesima me pang nage in baptize le in kain tal ke makuluk in kain me wangin le slakin me o yesima kat we wala na mo daring am ta na ke mange me nga kuluk na ba dari. Abli pa pangan slakin enzima kita ko ke me fos itngalit kos in akfwasrye singa na nabatsum ke me in mutawauk palya na ke me maisikyakan nakapaskarya kat ke ipsyak tulungan men gumigas sa lakalim dari malap tigingan mo kung kaya fosit ngalon kor metinga flon at pela ala kita singan daga akalimye pangan kumakalimye mo Zechariah ngatang akalimye pala silangan when natal son the baptist ila taga pang mit palalan kat flat lana kuma fa fash mit tiki lame inakulan keneklal pangan first at fan lan tako si meta pangan kata kapasya na ke malutut ke week tutuma ka week to ko ingalam kela forerunner singan pangan wana makana asya ang ngawla kalamia ka akwa kitari mang tanasi kum masheng Nasi kom machine kata apply faga wo yak sing metalal funyo machine. Papala le kale mo le si pe floko. Na chena in wo yak na ke flok sing. Pamat si sakangon, met ma full law yak lalal fun pamat lalal fungi Christian.
Great Commission siya katashkenge. Utakan na si kom sam sukugel Sakaraya Elizabeth ngan getlik sinatal nge isusle inge na ilsisla iltaka fakak maf uliyakle sinkat na sil Abraham David Jeremiah na taka na New Testament na tiksinga na isusle ilwo yakon kaksakin God fakang na la tiksinga emo somsyakan na ngenik sima Aisha lakalimiga Aisha ngaul ngan nangakum. We're looking back 2,000 years na ke stories ko nga ako marke o yeshima ene na gadin woya ke gospel ng Jesus Christ when a great commission siya makarami ke metal ng lalkos kat woya faka pakotan yoklan gat na sin fela siya nga inge na when a son baptist children na sin talinitin gat ngan elosin me repent for the kingdom of heaven is near. Jesus is like telling me for repent for the kingdom of heaven is near. Nang ako mito, utakyak lang church, matalal fungi kaya siya tesulong nga saptakos, for singal dolu, na kaya singal alkos. Wipe siya korin singal mekos, for lamngaw na kaya lamngalakos. Akalim mito ka singa utakyak singa. Tangla kum na sin matlala, mutaki sigo sa kwan fellow, wipe na son baptist mi singa. Pangin kapas yung mga fintra mga dinalili na kaya akfwasrye na even katagalita na moliak las nga matagay nung siya na siya kadin desyang pia fwasrye nga riti na nastikin nga riti masinga beti nga pas na uflogon at pela First minute. Katla siya bakotin among fusher Kulo sisaklo in fact na sin matlala elo siya famoliak la mayan nila nanak manas na silos ke makuluklalos katil bakotin among fusher ele roto kalmen mulalal et takak esekati masyu kenchima kating kalan sapte siangnya tigin treskal kumkunak fwasrye nga syuk nga Umsam ko Mwe Read siya mi singa ngayon. Kaya nga sugak fwasrye nga si Pahluh na room. Tamas magadash ka nga pange Paing wo si may nagarin wowoyak kenge nang la falok lan lem utakyak lan mitlal fungi si pa second coming siya nga kadin nga wowoyak ke the end time falok si meta pakadekaksakin Taka si meta pakadekaksakin galen nungol mekos nga kanarun mittaksi sa kadera ke set galen nungol alikos fin pa me calendar siya nga diya nga set tisambalen nungol alikos kadera kaksaklas. We're going back 2,000 years ago ne Bethlehem liye wowoyak ka akwaklan gat kay sustalan lem ngan palyayak ngan na evin katte konekikat na ke rapture siya nga akat so makfalat siya isustalan lem na ke taka siya makat sano nga kat wowoyak kay nga nga matngan for laulyak men lem lataka tu inkasao yeneng yenga matlalal funga sonol sikyak evin katte focus na ke taka sila lem nga inusyak matlalal fungi misya ka mol na we're missing the point. Na siya la siname point oye ka nga pa inkanek fa kaya in the first century ma siya matngan misunderstood me taga silan ko pala silan sakarayangan in Belgium vingatli context lan Belgium alias lutut kikiyeppe ke masaya alias ma tuyak line kos Belgium pe sugok nan kananelle oye siya kalim ke Jesus Christ ngan. Kanigal pala son Baptist manifestis taga inakpayak le sustalan son Baptist walang Jesus Christ ngan. In kalim na si komla it's a done deal. Sikyak tayo yet 1,000 lusom la. Nga kom katli petsa na phone siya ngan.
Sekarang el tena lepit na phone jinge wana nga kumnim singe. Mary el te penali elos akosten magena nage faklal du pufen chengen na chelos. Mata karon kat me topla los ko wana pa yok na Mary el nga met kalan saplo. El akosten nage. Finne arch alalo lalo si los akosten nage men du pufen chengen. La kom akosten kom tin lalfungi kat le akie akwaklal pangen confidential relationship David. Finne David makusho ko me mate lustena fashke akwaklan kata katil committed time nage akwak sinel dagain me molilla met fela kishben lang sikawlal na selos David ma Abraham ma aspe siakusten aspe alalalos tersak katil makanalos penay nak fashye oyelal nabaga aspe kemisingin alesik yakin kalim na sikom ma prophesy yak sin papa singa katin te siangin ke mang menakwa kitar ma sikyak it's certainty resolve la it's certain sikyak ta yet tau sin no somla masong na sikyak nge pain na kalin focus na ke utak yak lan metla lalfungi 7 years of tribulation second coming 1,000 year of millennium kingdom of Jesus la rule fell renovation by fire, New Jerusalem, new heaven and earth. Mga pa yung nagaling focus na kaya. Isus ta si met, kasi lang lem Christ, Isus lang sonin lead the way ka. Second na forerunner na kaya, Isus lang lem. That's part of the plan. Ta siya ta fon na pang ako minis mo mapatpat siya. Katin malalfungi. Kailang si Kaul silang kat na si Kum. Ay, taga na si Kum ta. Wapa na nga ako min yak per unso ko lang sekarayang ingin na kaksakin gat ken kenikin mo so ko man rala ke wen nata ngam tak ke John Baptist forerunner singe ito ka fon la ke kapun le unichemet nge ke susalan lem fon la ke season of joy season of peace wala lang gat wen matafung le ke akwa gitar shetan matokalo masam-sam kinyak ke may reaching patagan pushekat le alalol yekat kading alalol gemang kadin na kadinwan na shami song som syukat tak yang kaksakin kat matana in the presence of God eke temple lal bia temple pakum panga matalal fungi tigin kumkulo malam ngamo pangan mansang me akyo ke fos ignomon korsingan nga syuk fos Vasit nga lagos pa kom. Vasit nga lagos pa from kaya na Kaya kulo malap. Ela molikat liki metlokalo clash. Liki kalalos shakashikat. Elta fak kalim pa kun na. Serity it nga lagos. Talikat lalikin bone metlokalo clash. Tagad kalan sa pala kasreacng. Pangen fossing asyuke. Kulo malapan na yung matakangat. Talayak lalikin bone metlokalo clash. Pangen enemy lash ha. Tagading kalan sa pala kasreacng. At tagading matal was yung matal ke lusen molash. Pangen unsuko sakarayal. Met alalo siya sang samosla. Tagading kasreacng ading kalan sa panakat. Pangen fossing asyuke penga sisaklug. Talayak talikin bone metlokalo clash. Tagading kalan sa pala kasreacng. At tagading matal was yematal ke lusen molash. Pangen makunen metlalal fungiya. Kadin kasreacng kadin alam matain molin matal menkat matal jipange kadin was yematal in molash. Now I'm living at mange akostin na ke oyel mashim la ke unsukunge God the Holy Spirit let te intwell makena matain ka tala sheshla in God. Na pang mal two different things. Belgian mo che for lauliak lalfun ke Jesus Christ ke makuluklal ngan kat ilyak matainel elin twell in machingan. Akostin tagana ke akwaklan God fash ke akwa sheshla singe the filling of the Holy Spirit is different than indwelling. Filling up the Holy Spirit singa taga ke akostin lan kai shi. Na Belgium sheshla ke ngana kumesangan na pay
pa na taka ke introduction singan prologue singan papat mal sonil sisakangon narame taka ke kakshaking god on kakshaking god unain pangan me meta sisakangon masidal aro takon sisakangan pa kakshaking god akfwasrye god celebrate akwaklan god arat kulo kakshaking god kumni mana wala god ngeti mai tafung le na ita ka usina si kumpa siangin singa suke pianya efin ako kitari meka de siangin kun efin ka de buga cheka in line god kain mga ta ka samram kun yakel sil pol ke rum sapta alkos wangan mau payron god efin ka ta ka siaksing god ke broy wana siam alngala ko singan broy siaksing god in according to his will la kasha lew pen kat lew usien na laska si mana yok spesi patago ke prophecy ko palasilan papasing el follok de kekla na sil masham from gunya ke old testament yan takata na akwaki na mai fatago ma tamnal shelen takaro ke kaskata video line we outline mat tikin trechkal akiatar matlas ko rangan ni ke lututas ke malam mameta na ke Puklan Revelation ka din na pa ka din focus na kemasingan. Nga kung tika in som yataw sin luo in the past kakshaking God ke Jesus talam lem akat miss the point ke utak lan metlalal funi. Pange disconnection may na kading kangkin. Pange force misunderstood siya ngayon na kading kangkin. E na kading kalim ke na masikat sano patako utak lan metlalal funi siya. E na pa proud di lasr. Akom kain som kakshaking God 2,000 years ago kay Jesus talam lem. If we miss the point of meeting Christ in the air, na mana kayo mamalak fashion pangilya sing. Nakalme pa me. Meshi na kadin ngay pa na ilakalim yung kadin for laulia. El tangan muli kat lepa ipsiak. Tokongan matikin tres kalat kakalim yung. Tiking nga flow nagpelo. Sisak yung nga istapelo mo. Oh, una Kulo malap ki kom me uskat mene ki kapasilasng narang relasyon ramin me kailyac ale kalim dari ki takasilong mayen kum kapseng na kim daw kia ki maritsingan fact na ki sisista lalingan singan oro lafa ka tao sindu to ko talangan sikyak right on the spot nara fin kom ke nga dinak sa fi ki fasal nga ujing fact la talik se ka pa kain manol en nga nal el matayen mo sis ni ki pelsi el sikyang na sin med Israel nara kum samram kin da ke unso kulal sekarayangan kum samram kin da ke gospel nge kaluk gospel da ka usepe ananas parallel sin ki mama samsam kunyak ki kap excellent talik singan ma sislabe ki lalmet met nge nara kat finfolok na ki preparation si ma samsam ke nge kat folok na ne ki mtawa kiya masya samsam ki channel to again prepared away so possible da ka el daka somna ke palace jamania ke channel se stol ngolit kosne ke channel se sangal si na pa mo si sel daka pai ko la talik din gat ni na yen mo si se ke exodus saptaluo na getolu na pa katape o ye masikyak nge pa polel daka rising stars ke first century Judaism jamania ke orek malong luo ba ko makalemye ko kelatia si fo singalakos na ngako me nikigativo kake petiasi ngamen kat fin volok na ke pe haspe prophets masapoyak be Isaiah Jeremiah Daniel na pa John Baptist il daga uyak nge prepared away nge kaya pa si mga ko me inan ngatang ningay la mana kewa masamanyak nge kat fakin na kita kalal John al wuyak il siya matakotokol nge falet lakil John Chivena like of the Capri
falak si mal falking Finnegan kapria mo kapri ki falaklala na. Sakaraya malem ya ba te sham ngan. Nara kisaflayan katlilapan me usngak sinake naging inteleksingan na uyakin nga ke onlalan. Ama malutut siya anake kunakon makum akkuteyac nga nasirka din kain me loang nakimangay katin kain me sisla o yana kewa makat mol kan molin los fashion gale mayen kingakum kapasyang dari anake faklal polo lo koren de me ko singalit ko kat kapasyang na singata ngali na ke malutu do kinga from konal pol ki first century Judaism el ko rising stars again Dali ko gospel si mal folokle dile kadamo me ke pelsima tukun na kalem siya tolo leka gospel backslide folok el som sina na ke shafla men ngon si el na lapa tukun ikeklamdala me faklong ke Fakata me anangan mo katkalansap na asna backslide sige madash Kapin mo reaching a vacuum, reject the darkness, embrace the light. Coffee scalim sing in a euros. Me relamang alalo. Arakat masakat met kalansa po. Oye makat display ki routine slash na lomalu eka kunokon lasha. Anan wood kanan sirap. Me vacuuman. Ang lang siya popolyak sugulan Jesus Christ kaya may source siya. Si chel tolek. Shun en kokul en akoo nga mars ke meto sapta singal tolu popolyak singa okay akalimila katapatachang nage Paing ko en kokulo en ulen riti ngante ngalong si factual chi siya singa popolyak singa akalimila na puela Fute nga bakaslan God. Na wiwi na may siya. Kata insyan mo ito, li kesla insyan na ke akwakan God. Para la fa ko kapak siya nga sisislan ngon inwangan backslide. Kata long na siya nil taga isla. Elos ingan kin katin pel na itakla. Kata kesben kafufulan fel aro ta isla kaslan kapla kailos. Kata long na tinakapak ke. Na kata yen si mafok wo siya nga nilos ekle me 34, 44 elos kapak kaya kuklan kata. Jesus Christ siya na para lim papolyak siya ngayon akalim na siya kong. Kata aspe ke plan pel siya ngayon na nagaya papolyak siya nga. Piye na pwe yisilalan mo siya. Piye. My key question siya nagaya backslide siya tigin tres kalilak kalim nga. For siya alle kalim akwaklan God la kate wisom na yung kasaw pang wala la siya nga. Agat mugui ko wana ka din half and half na ngati samsamin me akulu ki ngati samsamin me aksyang nga mo mga liin mo laksifena la the more I go to the temple la kafufugang arska yinsiyam mga kinasom ning temple lang ka siya temple lang ka kasi si bakalim niya kung mga pa temple lang ka sompra na singkat likiya lalal fungi likiya me fin shakla shainel kakshakanal kat siyang singkat kat sompesyu metigat som fakak mga narun and Judea Samaria to the ends of the world Jerusalem lasha shell lasha tankia kat likna tiga ena na ispek asing
Mwe Nunak as a papa, Mwe Kol Chincho ang ang kitepe nge, Mwe makatil chinaruk nge, kaslan God. Na akoo beke molin walalfing lakang at le backslide, ang ito fwakolo iligi na meda. Na arpe Bible study orike alu finan San Antonio ng arke Monday, Wednesday ma Bible study pa na penang sompe wi in akoo ke molin lag may fin katip tolla pellash when na son saptas ngel mekos in akyang na ke find so nge fin kat tafay laligi amalan fellow pa isang nekata. That's just the bottom line. You're in or you're not. Nakafufuka, pange masyeta nila magin. Syeta nila magin ka fufu. When siya from like Jesus penge, Mary Martha. Martha lang ay Jesus, Mary ay katita ka kaya siya. O Mary ay mata, siskel Jesus, kaniel. Jesus ay lang ay pange, siya mawimit. Mary Lanashwe, Jesus Christ. Nangakom, and si mawimit nga ako minashke, fin fella siya pa. Genesis neke Revelation. God lay tayo siya kay saving got so good lay kesla. Lay kesla ka din matayorol. Elta ka angan, limit kong force nga kin, come seek the kingdom first and my righteousness, katin tayo yakin masyad. Pangalalal fungising, pang-faith sing. Pang-oya si makatli ka malututsikal sekarayang. Wana tiki na lakalam ngal malam ya, siya nan ka, iketla el tanay sisista kang ngon. El som palye ma akalam ke Old Testament. Inda ka akfwasrye, wala lalan gata paye. El tikan rinik. Finne David, finne Abraham, finne Jeremiah somniki, el committed tari na kaya. El tikan rinig, el committed tari. Nga kung di commitment siya tari fin saksi na. It's a done deal. We just have to put our faith in it. Pero siya put our faith in it, kadat the backslide. Ewangin nalalo. Ewangin siyangin. Tafaluwo. Wiga men, mo. Ewangin na taga akin siya ko yung may ito. O kung may shook na kung kasreacng God, aking chuwoyel. Kung may taka proy, take care of my enemy. Elikes na na siyong mapay kung mulkin. Wangin le. Nangafat na pay na siyong matlas kusay. Kung wasi tayo, siya ulo ka na yok. Pala chiga family ito na pay lang. May kin siya, ate, may toon siya. Yung wali lang, alam may kin. Afak pa na kefeshin lasr. Oye may kekla ke papat mo kamisya, nekia kamisya, nga kankan na sam na yokshipe. Ang fwakolo na sinmet ko siya. Kelos liyang papa nekiak, nekita na mongle, ke pangflat man ka. Nga kang naman nga may kun. Inge na wangin may kun siya naman nga ital na, masing pa yokshipe mit. Katin wowoyak wen na, akalamia ke, masing na son la may pala siya. In fact, siya kan na ingenik sukungi. Kataka si mitlan lema. Ako maske, taka si may taka uskatan na kemon mapatpat siya. Ako may nanwowoyak, wangan may kinkamasi, masing ba yokshipe mit. This is a great commission. Kating kasreacng kat fakak gospel, the great news of all time. Jesus ildagain molikatla. Jesus came to seek and to save the lost. Wangan masyaya na tagamiti masing. Kadina ni lost ya kasha plating kasaw. Afan na sil tingin mekil, tingin mekil, wan make, haro. Siya nga takan, am tayo room siya nga proy. Proy ka may tlash. Proy ka tlikwet masak na amda ke sikosyo. When pang ministry siya pang. Proy tayo ni ketla, katlan rin makinasa instrument ka din fakak, Paing mo siya nga sin may tlash. Metliki patlepel. Wangin may kinkamasing, angit lali, o yung amta ke metata na Satan, it's all Satan. Ingin na gospel ng Jesus Christ. Kaya malang ngon, ingat, papain ka, ingin na, may
wo si kadin sasa ya kaksakin gat ke mange kulo malap ke tiginel chingan chipe siya pet sliding chinge mana ke gatte na taka shukkat ke injier kulo malap tigin Kulo malap shot na siya guminaklen met wiers mataka nakat kamo kat daga nagkikapa siya to wrap it up. Tigin ngan we kom kada sumral ne si kias pangan ne michiko pael pangan how tamil tarnel jonas kulo malap karsluman lanai ne shuwe tosie kulo malap tamtal melise tosie San Francisco kulo amen kulo malap na tamil si wiyak pangan ngan ginametal Maris tosie Elars Kewa. Vancouver Washington Maris kulo malap longot na siyal tamlay balukatyo kulo ay ilon pe amitlas ko say kulo malap e pangan tigin Kulo na malap katalle insiwo kiluti wawolom kaksakin kat nga relatar ramsamin kailyac na fwakolo tisum bela na pakat kailyac kail kulo malap kail season of joy peace long siya kif siya pang ito kalam me kalim ke tisambalan nongolo tisambalan nongolya isustalan mitlango siba wen natal David ito kail na le usye na pwelan kenikin mol si kong may sang siya pang el tena me depend on what we do el nasilala tarila lang si God el forgave us pang may sang siya ang fat na silen nga ni fin pang ako kan ka ta kung ni insiya sinan nanak manas lang siya tar yung met na kayo magatasyon lutu kamular kadin na kadin set our mind when makatilak fa sila ke wen natal nga lang siya singa pa yok siya met na kamul sila kum kat kain sa from kun oya pakanten if ingat te mol kun lang si singe may yan na yok nangon man gat pa pen kat katinaske fa ko ya lang singan me misle mateng kalang or mawu aru pasisel si fana lemfe pang ito ko silang lem ngayon ito kayo now lang si pusros filang may kun kaskasak koso kaino yan na kayo ma taka ke molin kwa singe kadin taka na ke fruit of the spirit molin ngon singe wana sapta alkos ke roma kalemya molin nga na pamol kadin na kadin mol kun mol singe sano taka lan lemo efin katte kadin na kadin rela me transformation singe na ke or malan kadin kat kai si by putting our faith in Jesus Christ panang pang gospel singe el taga moli gatle molla singe taga ke are putting our faith in Jesus Christ alone take ore malan me take ore malakum okay ore malan Jesus Christ fin action lela na sis katin facility ke ka singe kaksikin God wo fin sak malalap katin taga pa ako na katin long wikut ke tuste pangasam from kailyac kulo malap ka aslan man nagawa kada sumral tigin dan rala pe faxiluma ifinel malkan na nakat sang pelalan me kailyac ke siproy kulo malap tigin Thailand tigin malap met wiers nga alensiwo ke malutisi mataka na siya nge nga finra kowosin asma kowos take away kowos tabeke reject darkness embrace the light kaksakin kat ke dutiwo wo karsana yok magadisel le Mr. Liban be ke kasinge aslo sanala yok shibena sish kada kalia taga nila sa ke pelsinge finalang silan gat kat sibe flok ke
wik fascia ke tustea ay betasta. Katagani pray. Kat feedback kaksekin kom kat papa tamashin geshaw. In Südvena kalim ban shui lash. Ki kom de pokla na king oslash kim da wakin tagani lasha. Ki kat matayang na ki rek mo asilum ki kat siya ki kashalum. Ta kalang an medalum in kolkat. Ki kat lief akoo ki masikyak ke. Ki kat ako laben fash. Inge flok na rin siya ulash. Kain Südbe akut na met kat ngeshesium. Kat papa tamashin geshaw. Nanak manas. Losien vulwas kinuknukin meunlom. Pamspoy katle. Katlalal fungi la kolom. En oasr ta kolan ang dalom in kolkat. Efa wikut. Ke fashili clash. Kainin mun kulosi fun and Jesus Christ. Katlalal fungi ke. Amen.